abo bahizi mu kwizera au mashujaa kwa imani. Mungu twagize introduction change intangamarara. Siku ya Jumapili tulisema kwa mafupi. Mugabo tuvuga ko uno musi tuza gutangura. Lakini tukasema kwamba leo tutaanza wa mbere mu kwizera. Tutaanzana na wa mshujaa wa kwanza. Twabonye ko tudashobora guhera neza na neza kuri uwo muhizi. Tulisema kwamba hatuwezi kuanza na uwo shujaa wa kwanza tutabanje kuvuga kwiremwa ry'umuntu, bila kuanza kusema kuhusu kuumbwa kwa mwanadamu. Buriya na Adamu nubwo atavugwa cyane mu bahizi bakomakomeye, hata Adamu vile hasemekani sana katika mashujaa sana, mugabo arafise kwizera yakoresheje. Lakini na Adamu alikuwa na imani alitumia pia. Niyo mpamvu numva ko twohera kuri Adamu. Ndio maana ninataka tuanze kwa Adamu, hama tugakomeza kubandi, alafu tuendelee na wengine. Adamu abantu bamuziko ibibi gusa. Adamu watu wanamjua kwa mabaya tu, kubera ari we yatumye dutangura kuruha, kwa sababu ndiye alisababisha tuanze kuchoka, kubera kubw'igihano yahawe byatumye dushobora kwama turima kugira ngo dufungure, kwa sababu ghadhabu alipewa. Ndio maana tulipewa tulime tuchoke. Utarimishije isuka bila kutumia jembe, akarimisha ikaramu, anatumikisha karamu, abandi bakarimisha kompyuta, wengine wanatumia kompyuta, abandi bakarimisha umutwe, wengine wanatumia vichwa vyao. Yesu ashimwe. Bwana Yesu abarikiwe. Rero Adamu arafise nawe ibintu vyiza bike, na Adamu pia ana mambo madogo yagaragaje vy'ukwizera, alionyesha kama mwenye imani. Reka dusome, acha tusome dusome Itanguriro igice cha 2 ku murongo w'indwi, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Ni page y'indwi nyene, ni page ya 7. Turabe ingene Imana yaremye umuntu, tuone gisi Mungu alivyoumba mwanadamu. Gomba ko duhera ku ntango, acha tuanzie kwa mwanzo. Kandi bikunze ibyo byamamare canke abo bahizi tuzogenda tuvuga bivanye n'imyaka, duhere ku bakera turangirize ku bavuba. Tutaanza na order ya kuanzia kwa wazamani mpaka kwa sasa. Kandi wavuba muri no misi sinzi uramuzi. Shujaa wa sasa unamjua? Haruwa uzi. Uramuzi? Kuna mwenye unajua? Nauzi. Au mjui? Je ndamuzi? Mimi namjua. Wewe ntauzi? Wewe au mjui? Cyangwa bibagize izina ryawe? Au urisahau? Buriya mubahizi mu kwizera nurimo. Katika kama shujaa humo ndani. Urahoba gose kuburyo mtu wa kawaida hawezi kujisema wewe peke. Muri babandi bizera bibishaka bibihuba. Uko katika wale wenye imani haba au bibihunda. Uko katika wale wenye imani haba. Bwana barikiwe. Itanguriro 2 ku gice c'indwi, acha tuseme kitabu cha Mwanzo mstari. Ora Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru imwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Imana yaremye umuntu mu mukungugu. Mungu aliumba mwanadamu katika mavumbi tu. Mbwira mugenzi wacu urakavumbi. Mwambie mwenzako uko vumbi tu. Mubwira ati mu mukungugu. Uliumbwa katika mavumbi. Haleluya. Haleluya. Harigi umuntu yambaza ukamenga ni kintu kikomeye mugabona kavumbi. Kuna wakati mwanadamu anajifanya mtu wa ajabu sana lakini ni vumbi. Kandi iryo vumbi Imana yamuremyemwo. Katika vumbi hilo alimuumba. Nijyo zosubiramwo. Ndio atarudi mahali hapo hapo. Kandi namara gusubira muri rya vumbi. Na tena kirudi hapo kwenye mavumbi tena. Na javu. Yeye na vumbi. Bacha baba bumwe barabakonfombe. Na watakuwa kitu kimoja. Hawezi kujudashwa gutandukanya ivumbi n'umuntu. Hawezi kutofautisha vumbi na mwanadamu. Harige wanga gukorera Imana. Kuna wakati unakataa kumtumikia Mungu. Ukavuga ngo noruha. Unasema hivi naweza nikachoka. Vuga ati iri dongo joruha. Sema hivi dongo hivi ili linaweza likachoka. Wanga gukorera Imana. Unakataa kumtumikia Mungu. Urumva ngo novangwara. Unasema ninaweza nikaugua. Nikifanya makesha naweza nikaugua. Vuga ati nogira makesha iri dongo. Sema hivi nikifanya makesha dongo hili. Bwana saidie sana. Lero ingene Imana yaremye umuntu. Sasa gisi Mungu aliumba mwanadamu. Yapfuye kubikora uko nyene kugiha Imana. Hakuumba hivyo kwa bahati au yarapanze. Alipangilia. Yaragize plan. Alifanya mpangilio. Hari ibintu bine ngomba ko tuvuganako. Kuna mambo maine nataka tuzungumuze. Bigaragaza ingene Imana yaremye umuntu. Vinaonyesha gisi Mungu alimuumba mwanadamu. Imana yabwiye Yeremia ati, Mungu alimwambia Yeremia hivi, kubumba kabla sijakuumba nari ndakuzi, nilikuwa ninakujua.
vuga ati ntaravuka. Sema hivi, kabla sijazaliwa Imana yari izi jewe. Mungu alikuwa ananijua mimi kwa jina. Ntaravuka. Sema hivi, kabla sijazaliwa Imana yari izi Jackson. Mungu alikuwa anajua Jackson. Imana yari yaguteguye. Mungu alikuwa alikuandaa nimbere yuko papa wawe na mama wawe kabla mama yako na baba yako bafiansana wanatafutana kuwa wachumba. Hari imisore n'inkumi haba mwingorano ugasanga kuna wakati katikati ya msichana na mwanaume kuna kuwa shida, wanaweweshana mamimba. Ukatusanga bariko barahangayika, unakutana wako wanahangaika ngo bice uwo mwana ari munda, eti wauwe ule mtoto mwenye iko mtumbo. Ariko ugomba kwica n'uwo Imana yapanze, lakini huyo mtoto nataka kuua ni mwenye Mungu alipangilia. Wewe nuja mukobwa cyangwa Mungu, wewe na mwanamke au mwanaume yule mutariyumvira kuresha, bado hamjawazia kutafutana. Bwana sade sana. Bwana abarikiwe. Icyambere cha kwanza nuko Imana yabikoze yabipanze, ni kwa sababu Mungu alifanya hivyo, ameshapanga haya. Imana ntiyapfuye kureka Jackson abahagaze mu kigobe muri uno mwanya. Yeye Mungu hakuacha Jackson asimame leo, nuko yari yateguye imbere y'uko isi iremwa. Ni kwa sababu aliandaa hivyo kabla dunia haijaumbwa. Itarikizi azobahagaze mu kigobe alivuga ubutumwa. Kama tariki hizi atakuwa nasimama mahali hapa. Niyo mpamvu si babaisho canke nutinyishwe nibiriko birakubako. Imana irakuba. Ndio maana huwezi kubabaika kwa sababu yale yenye unapitia. Mungu anakujua. Wewe hauko mwananchi wa kawaida. Wewe hauko mtu wa kawaida. Yakuremye yakwipangiye neza. Yeye Mungu alikuumba, tayari amekujua, amekujiwazia vizuri. Ico ni cyambere. Ico ni cha kwanza. Icya kabiri, cha pili, byari mu bugombwe bw'Imana. Bilikuwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Muri volonté y'Imana cyangwa mu bugombe bwayo. Katika mapenzi ya Mungu. Yarumva kwitegereza gukora umuntu. Alikuwa anajiwazia kama atafanya mwanadamu. Atakuwa na mtukuza. Azora itazira. Atakuwa na musifu. Azora ivuga neza. Azora genderanira n'Imana. Atakuwa na uhusiano na Mungu. Nukuvuga uretse ko yari yabipanze. Alikuwa amepanga hayo zamani. Kandi uretse ko yari yabipanze kandi yari yabigambiriye, yari mu migambi. Na tena vilikuwa ndani ya mawazo yake kabla. Yari mu bugombe bwiwe. Vilikuwa ndani ya mawazo yake. Icya gatatu. Cha tatu, yashimye kudukora mu ishusho yayo. Yeye alipenda adutengeneze ndani ya picha yake. Muri undavye je neza. Wewe ukiniangalia vizuri, Sanima, ninafanana na Mungu. Mubwire nawe. Mwambie mwenzako kwamba anafanana na Mungu. Je buri Sanima. Mwambie ukiniangalia nafanana na Mungu. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mpamvu yo kwikwatura ngo nshire ibintu bingira inzobe gose kandi haina maana ujitengeneze mujibadilishe marangi. Wewe unafanana na Mungu. Uko maze kwikura ku rukoba gose. Mimi nikijitoa ngozi yote, chasigara sanande. Nitafanana na nani sasa? Kuko yandemye uku. Yeye aliniumba hivi. Haraba yagize barebare kuna wenye aliwafanya walefu kama Salvatore. Abandi bagira bavyibushe nkande. Wengine akawafanya wanene kama nani? Kama mama keke. Abandi bagira bonze nkane. Wengine akawafanya wembamba kama mama Kamusemo. Yesu ashimwe. Bwana Yesu abariki. Abandi bagira bagufi nka Gigi. Wengine akawafanya wafupi kama Gigi. Irafise ukuntu cyangwa Public cyangwa Trezor. Kuna gisi Mungu yapanze umuntu, alipanga mwanadamu uko yagupanze, gisi alivyomupanga. Buriya usanima vile unafanana na Mungu. Hari gihe umuntu akubwira ngo ngene kirabura. Kuna wakati na mtu anakuambia ona gisi unafanana uko mweusi. Ngene ari kagufi. Angalia gisi ni gafupi. Ngene ari kirekire. Angalia gisi ni kirefu. Tumubwira ati buriya ntacuze. Mwambie hivi haujui kitu. Buriya ni Imana imeze kunyi. Na Mungu anafanana na mimi. Uko sanima. Kwa sababu nafanana na Mungu. Amen. Amen. Icya gatatu, Imana nuko yaturemye mu ishusho yayo. Cha tatu, Mungu alituumba katika mfano wake. Usa. Gisi unavyofanana. Buriya birayinezera. Binaifurahisha. Umusore umwe yagiye kufiansa umukobwa amugana. Kijana mmoja alienda kumtafuta kuchumbia mwanamke mmoja. Agenda gucya. Mwanamke alikuwa anaenda na sasa bagezi bamubwira ati wewe. Warafiki yake wakamwambia hivi. Brother umukobwa amugaye kuriya. Unaenda kutafuta mwanamke kiwete. Agenda gucya. Anatembea hivyo. Ikagenda hejuru.
hama nawe acavuga ati naye akasema hivi, buya ntuzi ico nakunze. Amujui nilipendea nini? Kijya nyene kuja kunumeze kuri. Nilipenda vile vile anavyotembea. Ati mbonye kuria. Nikiona vile vile. Ati ni finale. Ninafurahi ati niyo mpamvu ntaronde mu bakobwa bose uzi bagenda neza. Ndio maana sikutafuta katika wasichana wanatembea vizuri, nilitafuta yule. Amen. Muri ukumeze vile ulivyo. Na Mungu anabifurahia pia. Amen. Amen. Wewe unashaka kutabyishimira kubwa abantu bakubwira ngo ya vraiment. Kama wewe ujivunie hivyo, watu wanakuambia punguza ukule kidogo tai. Na vya matai kunyeni kw'Imana ibishima. Isi ulivyo Mungu anafurahia hivyo hivyo. None ngo urajya ugatinyuma cyangwa kumenga ni uvyo. Au wanakuambia unakura vyenye unakura unabitia wapi? Ntacho. Waambie hivi. Ni mugabo w'ijambo atagira ijunja ntacho. Niko mwanaume wa shujaa. Haleluya. Amen. Ico ni kintu cha gatatu. Ico ni kitu cha tatu. Imana yagaragaje Mungu alionyesha ku mwana w'umuntu katika mwanadamu ingene Imana yaremye umuntu. Isi Mungu alivyomuumba mwanadamu. Icyakana nico cha nyuma. Cha ine na nico cha mwisho. Yamutandukanije n'ibindi biko. Yeye alimtofautisha na wanyama wengine. Yamutandukanije n'ibindi biremwa. Yeye alimtofautisha na viumbe vingine. Ntiyatugize ibiti. Yeye hakutufanya miti. Ntiyatugize ibibuye. Yeye hakutufanya mawe. Ntiyatugize ibiyaga. Yeye hakutufanya bahari. Yatugize abantu. Yeye alitufanya wanadamu. Baremwe mu ishusho. Waliumbwa katika mfano wake. Iyumvire itugira intare nk'ubu tuba turiko tura. Jiwaze kama vile angetufanya masimba. Iyo tugira ibibuye ngaha. Jiwaze kama angetufanya mawe. Abamarayika wabatsitara hovyo. Wamaraika wangekuwa wanajikwaa kila siku. Bwana saidie sana. Bwana atusaidie. Mugabo urukundo Imana idukunda. Lakini upendo Mungu anatupenda. Yaradutandukanije n'ibindi yaremye. Yeye alitofautisha na vinginevyo alivyoumba. Ngomba nkubwire yadutandukanije n'ibindi bintu yaremye. Nataka niwaambie gisi alivyotofautisha na mambo mengine aliumba. Yaduhaye ibintu vyidistenga bitandukanye, tandukanije n'ibindi bintu yaremye. Yeye alitofautisha na mambo mengine aliyoumba Mungu. Sinzi ko murabona ibikoko bitwenga. Sijui kama mlishaona vidudu vikicheka, vinacheka. Bigatwenga bikeguka. Vinacheka sana. Uretse ibintu by'abarozi ari nyabu. Kama sio vitu vya uchawi. Hari nyabu zitwenga. Kuna kuwa paka zinacheka. Be muhiraka yabu karatwenze. Si nyumbani kuna paka iliwahi kucheka. Ilikuwa twenga. Wakati huyo ilikuwa inacheka. Zari zibiri. Zilikuwa ni pusi mbili. Papa wanje arasohoka zisanga ari zibiri ziko ziratwenga. Baba yangu akatoka nje akakutana ziko zinacheka. Achazichamo hagati agenda tora urubuye. Yeye akapita katikati akaenda akachukua jiwe. Arazikubita. Akazirushia. Imwe kivuga ati mzee ungeniumize ungefanya nini? Yeye akasema hivyo ungeniumiza ungenifanya nini? Ungefanya nini? Pusi ndio ilisema hivi. Kavuze mu Giswahili ngo mutama iyo ngomeretsa wari kugira gute? Pusi hiyo ilisema hivi, mzee ungeniumiza ungefanya nini? Papa chakishura. Baba yangu akasema hivi. Jena kubisaka yabu nta muntu nakuba. Mimi nilipiga pusi sikupiga mwanadamu. Uratse ubwo buyabu. Unajua pusi hizo? Na kandi kayabu ngo kagiye kwidirisha y'umuntu. Na ingine pusi ilienda kwenye dirisha ya mtu fulani. Achavuga ngo ye murozi. Akasema hivi ye murozi. Kaka yabu kachavuga. Ile pusi kasema hivi. Sasa kukula panya inakuwa murozi. Sasa kukula panya inakuwa murozi. Ngo umuntu ariko arayiga imbeba abacitse umurozi. Sasa mtu akikula panya anakuwa murozi. None ari arakayabu kavuga. Sasa kuna pusi nasema. Karinze kavuga ntabwo arakayabu. Ikisema inakuwa sio pusi tena. Abari mama nuzenya canke baba. Inakuwa ni mama fulani au papa fulani. Mugabo abajene ntibaroga. Lakini wavijana hawaroga. Kanyabuza abajene baroga. Lakini hapawezi kukosa watu. Ivyo Imana yahaye umuntu. Byenye Mungu alimupa mwanadamu. Yamuhaye ibintu ngomba kuvuga bitanu byonyene. Yamuhaye byinshi mbwa ngomba kuvuga bitanu. Nataka kusema vitu vitanu byenye mwanadamu alipewa na Mungu. Bitandukanije n'ibindi biremwa yaremye. Byenye biko tofauti na vingine viumbe Mungu yamuhaye kurema. Alimupa kuumba. Nk'Imana. Kama Mungu. Yamuhaye kurema. Alimupa kuumba. Yavuze ngo. Alisema hivi. Vyose bishobokera. Yote vinawezekana. Wizeye. Kwa mwenye ana imani. Ni wizera. Ukiamini. Urabona ubwiza bw'Imana. Utaona utukufu wa Mungu. Ni nkuko yari kubavuze ngo. Kama vile angesema hivi. Ni wizera. Ukiamini. Urarema. Utaumba. Ubwiza bw'Imana. Ingwara zose
zose zigiraga igihangange, magonjwa yote yanajifanya ni ajabu. Ukiamini hizo ngwara zirahunga, magonjwa hayo yatakimbia. Bwana asifiwe sana. Imani ivuga ngo itugize utumana duto. Mungu akasema hivyo, anatufanya tumungu tudogo tudogo. Turafise ububasha ku rurimi rwacu. Sasa tuna uwezo kwenye ulimi wetu wa kuumba, wa gutegeka, wa kuumba na kuamuru. Turarema imvura muci ikagwa. Tunaweza tukaumba mvua katika kipwa na ikanyesha. Tunaweza tukaumba. Imana yashize muri twebwe. Yeye Mungu aliumba Yesu kuumba ndani yetu. Cha pili, yamuhaye ubwenge no kumenya. Alitupa akili na kujua. Igiti na bwenge gifise, mti hauna akili na no kumenya gifise, na hauwezi kujua. Ibikoko na bwenge bigira, vidudu havina akili na no kumenya bigira, haviwezi kujua tena. Uretse ko bishika ibikoko bimwe kagira kenge, kuna vidudu vimoja vinaweza kuwa na kahakili, mugabo nta bwenge bigira, lakini havina akili timamu. Hari umuntu muri family wacu yatunze imbwa. Kuna mtu kwenye familia yetu alitunza umbwa. Iyo mbwa barayikete. Hiyo umbwa walikuwa wanaipa barua. Bakambia tijane kwa bantu zenya. Ananiambia uende kwa chukua barua hii upeleke kwa fulani. Ikete litware kwa Gerardine. Chukua hii barua upeleke kwa Gerardine. Ikageni twaye nyakete igeze kwa Gerardine. Inachukua ile barua inapeleka kwa Gerardine. Ikaidepoza. Inaitia pale. Kandi bakayibwira ngo urindire baguhe. Na wanaiambia subiri uchukue jibu. Imbwa karindira mukandika inyishu. Na umbwa hiyo inasubiri ile jibu. Mukayishira kumuna ko muri jakete mba mwanditse ati inyishu yiyo mbwanye ninzanira. Munaandika kwa ile barua inaletwa na umbwa. Ako na kenge ntabwo ari. Ako ni akili kadogo, ntabwo ari ubwenge. Si akili timamu. Na nukumenya biri. Si atakujua. Bwana asifiwe sana. Undi mumama yarafise imbwa ifise akenge. Kuna mwingine mama alikuwa na umbwa ilikuwa na akili kadogo. Iyo mbwa yarakunda gukinisha umwana wiwe. Iyo umbwa ilikuwa inapenda kuchezesha mtoto wake. Kenshi na kenshi yaramukinisha. Ilikuwa inapenda inazoea kumchezesha sana. Siku moja wa mama za kurondera yagiye ahantu. Siku moja yule mama alikuwa ameenda mahali fulani. Hama agarutse. Wakati alirudia, yari yasize umwana muhirana yambwa. Alikuwa ameacha yule mtoto na ule umbwa kama vile alikuwa nazoea. Ashitse arondera umwana arabura. Wakati alifika nyumbani akatafuta mtoto akamkosa. Arondera yambwa arabura. Akatafuta yule umbwa akamkosa. Sinzi ngene aravya gutya. Sijui gisi alivyoangalia hivi. Abona kahuzu ja mwana yambaye aho gakoroke. Akaona kale ka nguo ule mtoto alikuwa anavaa kameangukia. Sinzi ngene aravya kuria kandi. Tena akaangalia hivi. Abona maraso. Akaona damu. Sinzi ngene aravya hija kandi. Sijui gisi alivyoangalia pembeni tena. Asanga imbwa ilikuwa irahekenya. Akakutana yule umbwa yuko anapekenya. Amaraso alikuwa araseseka ku munwa wa yambwa. Damu ziko zinatililika katika mdomo wa ule umbwa. Mama aribwira ati imbwa irandiriye umwana wa. Yule mama akajiwaza hivi, ule umbwa amekula mtoto wangu. Imbwa yari fidele, yari umwizigirwa, none yarabivye inkore. Huyu umbwa nilikuwa ninamwamini, sasa angalia gisi inavyofanya. Arakubita imbwa. Akapiga yule umbwa. Kubera imbwa itagira kenge, itagira ubwenge, hana akili, itagira no kumenya, na haina kujua, itazi no kuvuga, na haijui kusema, ntabwo yisiguye. Sasa haikuweza kujieleza. Arayikubita, arayica. Akaipiga, akaiua. Alikuwa ararira. Wakati alikuwa analia, sinzi ngene aravya gutya, sijui gisi alivyoangalia, aza kuona igipande c'inzoka ni. Akaona kipande cha nyoka. Aravya hija cabona umwana wiwe. Kuangalia pembeni akaona mtoto wake. Asanga kumbe yambwa. Akakutana kumbe yule mbwa. Yakwanye n'inzoka. Alipigana na yule joka. Yabifata wa mwana iramudeplasa. Ule mbwa akachukua yule mtoto akamtia pembeni. Kugira mibanzi gwane na yanzoka. Kwa sababu ule mbwa apigane kwanza na ile nyoka. Wa mama ararira. Yule mama kalia. Ati imbwa yanje nyizigirwa. Umbwa wangu wa tarifise kumenya. Kwa sababu mbwa alikuwa hana kujua na kusema na akili. Yashoboye kwisiga. Yeye haikuweza kujieleza yule mbwa. Imana rero yaduhaye ubwenge no kumenya. Sasa Mungu alitupa akili na kujua. Imana yaduhaye ubwenge canke ububasha bwo guhitamo iciza canke kibi. Mungu alitupa akili ya kujua kibaya na kizuri. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Wowe ukafise ubwenge canke
ububasha bwo guhitamo ikibi cyangwa iciza Imana itarinze kukwinjirira. Wewe ukiwa na uamuzi bila Mungu kukuingilia wewe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Kesha abavyeyi baragomba kuduhitiramo, sivyo? Wazazi wanapenda watuchukulie uamuzi. Ugomba nko kufiansa umukobwa, ukitaka kama kuchumbia mwanamke, unaona gakobwa keza, unaona ni mwanamke mzuri au kijana mzuri, wazazi wanakuambia hapana, chagua hapa. Change kukagomba gukora iciza, au unataka kufanya kizuri, yapana kumuha ujya nuzenya shaka. Banakwambia hivi, usimupe fulani kitu. Baja batugirira bihana, wari walitutendea vibaya, mupe mtu mwingine. Ariko Imana nabwija muri shwa y'umuntu mu gutora ku muntu. Haingii katika uamuzi wa mwanadamu. Imana impamvu nkubwiruko, kwa sababu nakwambia hivyo, ivyo byose yabikoreye Adamu, turacari kuri Adamu. Yeye alifanyia mambo hayo yote kwa Adamu. Urashobora kwiyumvira impamvu Imana itaje kubwira ati Adamu. Unaweza kujiwaza hivi, Mungu hakumwambia Adamu hivi, nugiyo tunda, nugico chama, usikule tunda hili. Ongo kwe byari gushoboka. Bingewezekana. Imana yari mugendera Adamu kumugoroba. Mbona Mungu alimutembelea Adamu katika jioni? Ariko kubera ayo convention yashizeho kwidashobora kwinjirira mu buzima umuntu. Lakini kwa sababu palikuwa convention ilikuwa katikati ya Mungu na mwanadamu. Niyo mpamvu Imana ibinaniye kurotesha abantu bose wapagani barote baja gusenga. Mungu hashindi kuotesha watu wote wapagani waende katika kanisa. Ibishatse uja muri baja bari mu bubare bose kabarotesha bose. Mungu akitaka naweza kawaotesha wale wenye wanajaba kabari. Kababonekera bose bakabona bagiye gukizwa bose bakacabaza gukizwa. Au wote ikawaonekea wakaenda kuokoka. Ariko kubera yahaye uburenganzira umuntu bwo guhitamo, lakini kwa sababu alimpa mwanadamu uamuzi, iramureka, mugabo ikaba yahaye umwana w'umuntu kandi ubasha bwo kubwira ubutumundi. Lakini Mungu akakuwa amempa mamlaka mwanadamu kumwambia wokovu mwingine. Ni wemera urakira, ukiamini utapona, nutemera nukira. Kama hauamini hautapona. Kandi nta masanima Imana ivise, hakuna hisia. Muri uwo mwanya wasaga kiza, muda huyu kikataa wokovu unaenda. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yaduhaye ububasha rero bwo guhitamo. Mungu alitupa uamuzi. Niyo mpamvu Imana imaze kubwira Adamu. Ndio maana Mungu alipokwisha mwambia Adamu. Satani nawe akaza kumubwira Eva. Na Satani akaenda kumwambia Eva. Eva nawe akaca yongorera Adamu. Eva akaenda kumwambia Adamu. Imana niyo kubisa masantushe ngo iki cyobo kivuga ati yeye Mungu hakuchomokea akasema hivi ntugitunda. Yaraye ubasha umuntu wese bwo guhitamo iciza cyane mwanadamu uamuzi wa kuchagua kizuri au kibaya. Ikindi nacho kingine, Imana yahaye ubasha umuntu, Mungu alimupa uwezo mwanadamu bwo gushima, bwa kupenda uwo bobana, bwa kufurahia mwenye wanaweza kukaa pamoja. Urashobora gusaba Imana ikagufasha, unaweza kumuomba Mungu akusaidie, mugabo ni wowe ufise uburenganzira, lakini ni wewe una maamuzi. Adamu yavuze ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina. Adamu alisema hivi, ndio maana mwanadamu ataacha baba yake na mama yake, wakabana n'umugore wiwe, akaishi na mke wake, bose bakaba umwe, wote wawe mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Imana itanga ububasha n'ubwo ko yamuremye umuntu imuha ibintu byinshi. Mungu anapana uwezo, ni kusema hivi, Mungu alimpa mwanadamu vitu vingi. Ivyo nibike mu byo nkubwiye. Hayo ni mambo machache na waambia. Mu byabaye mu by'Imana yahaye umwana w'umuntu, ivyo nibikenya. Katika mambo Mungu alimpa mwanadamu, hayo ni machache na waelezea. Cha tano, yamuhaye ububasha bwo kuganza. Alimupa uwezo wa kuhukumu. Buriya ibintu byose nitwe tubiganza. Vitu vyote sisi ndio tunavihukumu. Nitwe tuganza imiyaga. Sisi ndio tunahukumu bahari. Tukaganza ivu. Sisi ndio tunahukumu majivu. Tukarikoramo amatelefone, tukarikoramo matelefone kutoka majivu. Ibintu by'ubuhinga bigezweho. Tuna mambo ya teknolojia yote tunayofanya kutoka majivu. Umwana w'umuntu ubasha bwo kuganza. Mungu alimupa mwanadamu uwezo wa kuhukumu. Reka nkubwire rero kwizera kwa Adamu. Acha niwaambie sasa imani ya Adamu. Hagera igihe Imana isinziriza Adamu. Siku moja Mungu akamusinziriza Adamu. Imbere yo
kumusinziriza yamuhaye ububasha bwo guha amazina ibintu byose. Kabla ya kumusinzirisha Mungu alimupa uwezo wa kutaja izina niko chiswe kugeza uno munsi. Kila chochote chenye Adamu alitaja jina kinaitwa hivyo mpaka leo. Adamu Imana iramusinziriza. Adamu Mungu akamusinziriza. Biblia ivuga ngo imusinziriza ubutikoma. Biblia inasema Mungu akamulaza bila kuamuka. Amaze gusinzira, wakati alipolala, Imana imukuramo urubavu. Mungu akamutosha mbavu moja. Ikihomekaho inyama. Ikatia mahali pale nyama. Ikifabrika. Ikatengeneza. Akaproduit fini. Ikatengeneza kitu fulani. Kari très belle keza. Kitu kazuri. Nimba wicaye n'umumama canke umukobwa. Kama unakaa na mwanamke au mama, mwambie hivi uko mzuri. Papa bicaranye pole sana. Papa wenye wanakaa pamoja pole sana. Mubwiye turi mwiza di. Mwambie hivi uko mzuri. Nabwiye ikindi gihe papa na mama bariko baraharira. Siku moja wa papa na wa mama walikuwa wanabishana. Papa abwira mama ngo baba wakawaambia wa mama hivi. Ati nitwe turi abantu ko Imana yaremye umuntu. Eti sisi ndio tuko wanadamu. Ama Eva imukura mu muntu. Alafu Eva ikamutosha ndani ya mwanadamu. Nyinyi hamuko wanadamu. Nyinyi mlitoka katika mtu. Abadamu n'abatoya. Wa mama wakasema hivi. Ati Imana imaze kubarema mwebwe. Wakati mliko Mungu aliwaumba nyinyi. Yabonye ko tabikoze neza ngo bijyohe. Aiona hivi kwamba hakuwa kuvifanya vizuri. Ikachukua ikatengeneza kitu kingine kazuri. Ati abadamu ari beza kuruta ndio maana sisi wa mama tuko wazuri kushinda wanaume. Na nzi ngiye abahara wa mama ngaba ari kucavuga amen. Kama kungekuwa mama hapa wangesema Adamu rero. Adamu sasa. Amaze gusinzira. Wakati alipolala. Imana imaze kumukuramwo. Wakati Mungu alimutoa. Jagufa. Alimutosha ule mfupa. Alimutosha ule ubavu. Akatengeneza mwa ule ubavu Eva. Adamu ataravugishwa. Adamu akasema. Mukwizera. Katika imani. Uzimam. Unajua? Biblia ivuga ngo Adamu yarasinziriye. Biblia inasema hivi Adamu alikuwa amelala. Yavuze ngo. Alisema hivi. Mukwizera. Katika imani. Akanakara ko mu mara yangu. Huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Ni igufa ryo mu magufa yangu. Huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Hari warabimubwiye. Kuna mwenye alimwambia haya. Nyabivugishijwe mu kwizera. Salibisema kwa imani. Ngo aya akanakara ko mu mara yangu. Aya na magufa ni igufa ryo mu magufa yangu. Hii ni mfupa wa mifupa yangu. Yaramaze gutanga amazina kuri chimpanze, kuri alikuwa alishatoa majina katika vidudu vingine. Ikinyogoto, sinzi n'ibindi. Na vingine hivyo. Achavuga ati wewe huyu. Akasema hivi weye. Yitwa Eva. Wewe ni Eva. Mukwizera aravugishwa. Akasema. Uko niko kwizera kwa Adamu. Hiyo ndio imani ya Adamu. Kwizera kwa Adamu ni kuvugishwa. Imani ya Adamu ni kutabiri. Kandi kuvugishwa bitarinda kwinjira mu ndimi. Na tena kutabiri kwenye sio kuanzia katika maruga. Ngomba kuno musi ko ari umuhizi wa mbere duhereyeko. Ninataka kwa sababu leo ni siku ya kwanza ya umuhizi wa kwanza tunaanzia. Ni shujaa wa kutabiri. Ni shujaa wa kutabiri. Ngomba ko kuri no mugoroba tuvugishwa. Ninataka katika jioni ya leo tutabiri. Hallelujah. Hallelujah. Ngomba ko kuri no mugoroba dutangura kuvugishwa. Ninataka katika jioni ya leo tutabiri. Adamu yaravugishijwe. Adamu alitabiri. Akanakara ko mu mara yanje. Akasema huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Mu magufa yanje. Huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Kandi amaze kuvugisha byari byo. Na tena wakati alipomaliza kusema hayo alikuwa ni ukweli. Tangura kuvugishwa nawe. Anza kutabiri sasa. Utingwara nabwizonyica. Gonjwa hili halitanifanya kitu. Ubu bukene nibuzonsubiza inyuma. Huyu ukosefu hautanirudisha nyuma. Kubura mahera y'inzu nibizotuma banyirukana. Kukosa pesa ya nyumba hawatanifukuza. Kubura mahera y'ishure nibizotuma kukosa pesa ya masomo sintashindwa katika masomo. Kutavyumva. Mbona hauyasikii hayo? Kubura mahera nibizotuma ntarongora. Kukosa pesa haitanisababisha nishinde. Kubura kazi nibizotuma mbaho nabi. Kukosa kazi haitasababisha niishi vibaya. Kubura impuzu z'igiciro nibizotuma ntapendeza. Kukosa nguo za samani haitanisababisha nikose kupendeza.
Kuzana amaguru kuri eglise ntibizotuma ntashika. Kuja katika kanisa na miguu haitasababisha nikose kufika. No, tangura kuvugishwa. Anza sasa kutabiri. Tangura kuvugishwa. Anza sasa kutabiri. Canke ntugira ivyo uvugishwa. Canke ntugira ivyo uvugishwa. Au hauna ya kutabiri. Anza tabiri sasa. Unasubiri nini? Tangura kuvugishwa leo. Anza tabiri sasa. Vugisha ku buzima bwawe. Anza tabiri katika maisha yako. Vugisha ku banuzi. Anza tabiri sasa kwa watu wenye unajua. Si umtabiria huyo ambaye mnakaa pamoja. Anza tabiria huyo mnakaa pamoja. Anza mtabiria sasa. Haleluya. Haleluya. Mwambie ati uyu mwaka ntuzohera utabona inyishu yawe. Mwambie mwaka huyu hautaisha kabla haujaona jibu yako. Uyu mwaka ni mwaka wa kuona ubwiza bw'Imana. Huyu ni mwaka wa kuona utukufu wa Mungu. Uyu mwaka ni mwaka wawe ni bari umusoro mubwire wa mariage wona geze. Mwambie kijana kama ni kijana huyu ni mwaka wa kufanya harusi. Ugati ni mwaka wa mariage. Mwambie kama ni binti huyu ni mwaka wa kufanya harusi. Anza sasa kutabiri. Ukwizera kwa Adamu. Hiyo ndio imani ya Adamu. Anza sasa tabiri sasa. Tangura kumuha mazina. Anza kumupa jina sasa. Uziko araba papa. Unajua kuna batarigera bavugishirizwa abadamu babo. Wenye bado hawajatabiria wake zao. Wapire na kapoeme na gatonya basi. Wawaimbia hata kapoeme kadogo basi. Uziko araba mama. Kuna wamama bataravugishirizwa ku bagabo wenye hawajatabiri juu ya waume zao. Ataramubwira na kapoeme na gatonya. Hajamwimbia hata siku moja kawimbo. Uziko araba papa. Unajua kuna wababa atarakompoza n'indirimbo ku mudamu wiwe. Mwenye bado unataka wimbo ujili ya mke wake. Gishwa kunzu yako. Uanze kutabiri juu ya nyumba yako. Amen. Amen. Inzu yawe irava. Nyumba yako inakuja. Na mwaka unaisha. Haujatabiria nyumba yako. Haujatabiria nyumba yako. Nuravugishiriza inzu yako. Haujatabiria nyumba yako. Nuravugishiriza business yako. Haujatabiria business yako. Nuravugishwa akazi kako. Haujatabiria kazi yako. Nuravugishiriza amagara yawe. Haujatabiria afya yako. Utangura kuvugishwa ku buzima bwawe. Uanze kutabiri juu ya maisha yako. Utangura kuvugishwa ku bikorwa vyawe. Uanze kutabiri juu ya kazi zako. Utangura kuvugishwa ku kazi kako. Uanze kutabiri katika kazi yako. Kuvugishwa ku bindi byose by'ubuzima bwawe. Uanze kutabiri katika mambo yote ya maisha yako. Bose tuvuze kwizera kwa Adamu. Leo tunasema juu ya imani ya Adamu. Kweli ivy'Imana yamuhaye n'ububasha. Kwa nini Mungu alimupa hata uwezo? Kweli ivy'Imana yamuhaye n'ububasha yamuhaye n'ibindi yahaye umwana w'umuntu. Kwani alimupa uwezo. Nico gituma ashoboye kuvugishwa. Ndio sababu anaweza kutabiri. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ko abagwayi bakira mu izina rya Yesu. Ko bafise ibibazo bihera mu izina rya Yesu. Abafise intambara mu miryango ko zihera mu izina rya Yesu. Abafise ingorane mu kazi ko zihera mu izina rya Yesu. Abafise ingorane muri business zabo ko zihera mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndahamagaje ubushobozi bw'ijuru ko bwinjire muri no sale kugira ngo buhagarike imigambi yose ya Satani. Haboneka ubushobozi bw'Imana, haboneka imbaraga z'Imana, haboneka ukuganza kw'Imana, haboneka ugukora kw'Imana katika jina la Yesu. Nduguruje amamariage mu izina rya Yesu. Nduguruje inda zitabyara kugira ngo zibyare mu izina rya Yesu. Nduguruje imibano myiza mu ngo abubakanye batabanye neza mu izina rya Yesu. Ndahamagaje urukundo muri famiye katika jina la Yesu. Ubushobozi bw'Imana bwinjire, ubushobozi bw'Imana bugaragare, imbaraga z'Imana ziboneke, bimenyekane kuri Imana. Mana nzima, Mana ukomeye, Mana uhambaye, niwigaragaze, niwigaragaze.